Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Бұл tema kim mağa qoşuladı? Ova, kim mağa qoşuladı? Men uşunday bir jariyalagım keldi. Azır WhatsApp gruppalarında arganday bılcırak ança-munça sözdür getip kalıp atat. Anteyli mınteyli dep. Kelgile momunday bir ideya kötörölü. Mamur cumur bolup bir jengden kol, bir jakadan baş çıkarıp bir uçuna bir jıyındıkka keleli. Ötkönde Kırgızstan musulmandar dini başkarmalığının muftisi Hazret Mufti Damla Maksatbek Damlanın aldında dini idarada muftiyatta jıyın bolganda oşal jerde uşul kötörülgön. Atayın uşul maseleni men kozgogon insan katары özüm aytkım geldi. Kim mağa qoşuladı? Qoşulam degender sabakты uğup bütkөндөн keyin ova dep tez jayıltkıla. Azırkı aytıla turgan maseleni tezinen жүзөгө aşırgıla al kolubuzdan keledi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mınday dedi. Kur'an'da bir sure var. Bir okuluşu Kur'an'ın 3'ten 1'ine dal gelse 3 ele jol okuy turgan bolsoңуз Kur'an'da baştan ayak toluk okuganın soğunu alasız. Al İhlas suresi. Estağfirullah. Kul huvallahu ahad. Allahus samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuwan ahad. Kelgile. Uşul sureni okuylu. Kimdir biri bir günde 100 jol okuyt, dağı biri 1000 jol okuyt. Okuy bereli. Uşul jerimizdegi, өлköbüzdegi komendanttыk saat ketkenге çeyin barыбыз okuylu dağı, barыбыз dua kılalı. Allah'ım bizge iyilik ber, tınçlık ber, birimlik ber, kırsıgından, apatından özün sakta dep, bir şart menen. Sahabalar, tabiinler, İslam alimdары, bendenin kılgan duasının kabul boluşu 100% al bir şart menen degen. Kantip dese, Allah Taala'dan soray turgan muhtaçdığınan murda dağı, ayağında dağı, Allah Taala'ga istiğfar aytıp, Peygamberga salavat aytıp durup, anan muhtaçdığını aytıp, bütkөндөн keyin dağı istiğfar, dağı salavat aytıp, anan dua kılsa, sözsüz türde kabul bolat degen. Kelgile, kim mağa qoşuladı? Men başladım. Uyda azır hatim kılıp atabız barыбыз. Bizden beker adam jok azır, çınını aytkanda. Kıla turgan iş jok. Barыбыз uydabız, bekerçibiz. Kur'an'da baştan ayak okuganга kudreti jetpegender İhlas suresini bilesizler da. Bir günde 100 jol okun. Kol götürüp dua kılarda Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah dep durup. Anan Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid dep durup anan өлköңүz üçün, üybülöңүz üçün, mamleket üçün, jarandar üçün, dünyadaki musulmanlar üçün, barыбыз üçün tınçlıkты tilep durup, kayradan Estağfirullah, kayradan salavat aytıp durup anan dua kılabız. Kelgile, şimdi dua kılalı. Allah Taala'nı uyaltaylı. Allah uyalat. Allah uyalgandan beret. Allah'ta uyaltışımız gerek. Kantip, kol götörüp, alakan jayıp. Al alakandı tüşürbey, kayra jaldıray beriş gerek. Eğer de siz kimdir birönün eşigin barıp birle jolu tıkıldatsanız, şamaldan ulam bir nese gel tiydi okşaydı dep açbaşı mümkün. Kayra tıkıldatsanız, anan açışı mümkün. Sizdin kol telefonunuzga kimdir biri bilse aytkanda mayak berip gudok taşlap bir çın etürle basıp kayra öçürüp koya turgan bolsa жаңылыш basıp aldı dep çalbaysız da. 2, 3, 4 jolu çalgandan keyin emne bolup kettik endi özüңüz çalasız. Жооп берип атасыз da. Koduşul siyaqtı kol götörgönde Allah'ım bizge tınçlık ber, bizdin den soluza çın kılgın, muna ılağını bizden alıp taştagın dep kayra suraş gerek. Ankene Allah öz aytat. Eger bendem kol götörüp, alakan jayıp, menden öz muhtaçdığın soray turgan bolsa, bendemdin kötörgön kolun, suraganın berbey, götörgön kolun kuruk kaytargandan jaratuuçu katары uyalam degen. Ey bir tuğan, Allah uyala turgan dengelde dua kılalı. Kelgile, İhlas suresün bugünden başlap okuyubuz. Kim kança okusa okusun, bizdin өлködөгү koyulgan karantin menen
komendanттык saat alınganга чейин окуйлу. Эмнеге мынтип чакырып атам? Бирөөгө жакшы сөз айтың. Жакшы сөз айтың. Айта албайсызбы? Анда жаман сөз айтпаң. Бирөөгө жардам бериң. Жардам бере албайсызбы? Анда жардам бергендердин үстүнөн сын пикир айтып сүйлөбөң. Колуңуздан келгени үйдө отуруп алып, Ихлас сүрөсүн окууга келет да. Өзүңүз окуң. Уул кызыңыздарга окутуң. Жыйынтыгында шылтоо менен алар да сүрөнү жаттап калат. Расулуллах саллаллаху алейхи айтты: ким отурган абалда Ихлас сүрөсүн 10 эле жолу окуса, турганга чейин күнөөсү кечирилет. Аллаху акбар. Күнөөдөн да кечирип атабыз шылтоо менен. Ким 10 жолу окуй турган болсо, Аллах Таала ага бейиштен bir үй берет dedi. Үйлүү болуп атабыз. Күнөө кечирилип атат. Дуалар кабыл болуп атат. А сүрөнүн атына, ысымына келе турган болсок, Ихлас, Ихлас. Адам баласынын жүрөгүндө эң негизги ибадат болуп эсептелген Ихлас орнойт. Аллах Тааланын бир жана бар экенине дитибиз менен, денебиз менен, тулку боюбуз менен, сөөгүбүз менен берилип калабыз. Келгиле, убакыттан пайдаланып, ушундай ибадат өтөлө. Ким мага кошулат? Ким мага кошулгусу келсе, анда кол көтөрүп баарыңар, мен колдоймун деп. Жайылткыла сабакты, угузгула, окугула, бири-бириңерге жеткиргиле. Жыйынтыгында биз ибадат да кылабыз, ылаңдан да кутулабыз. Күнөөбүз да кечирилет. Бейиштен үйлүү да болобуз. Эң негизгиси перзенттерибиз, уул кызыбыз үйдө сүрө жаттап калат.